Iglesia Jesús, y Dios que casi matan, Shabila Likomoni, Enakchitial Paradidio, Oeba Quili Patiti, Orami Likesu Kri, Kapchal Qib Chiqib Ilqi, Imusiqi Qwanchiqi, Nakodenga Rekokaba, Otiquku Kakabila, Otimatan Kibindaqli, Bambelak Chanchial Qatul, Salis Iglesia Jesús, y Dios que te casi mata, te chabila likomoni, enaktityal karali Dios foeba kwe likatiti, walis matan laksololti, nasbukte siratil di Dios, ot nasjala disjalali, rikityo mot banu, ot lakpakep na bal Christian, toete nga shabadi Dios, tokang balak jansyal kajo, salis iglesia Jesús, y Dios que te casi mata, te chabila likomoni, enaktityal paradidio, foeba quili patrite, Cristian cualquier mata, tranquileb dirasite, rikin sikat ilabru, rikin kasi, rikin bano, Jotang hilak sa komoni, retong wadli, kasyalali, elak jansyal kajo, salis iglesia Jesús, y Dios que te casi mata, te chabila likomoni, enaktityal karani Dios, foeba quili patiti, il papute piombi, oib di bar qualquer mata, Octamol besan ligle, sakabambis balik Yesus, Ulit kacol kung papabal, Renato Guam, likonabi, Tokang jansyal kajo, salis iglesia Jesús, y Dios que te casi mata, te chabila likomoni, renaktityal karali Dios, foeba quili patiti.
Usbi ciruhuli honalain naksho bichan cisa salikachol. Aban hon nakanaw ci us naklika kwa Jesus kwa narin. Nakakiretal nakaebli ka ministro. Akaw resimbileb ja kresh kambalish kung siya kalilika kwa Jesus. Kung naktiok ci okli kung siya kalilika kwa Jesus anin salikatyang. Kyoko ci bichan krikin likabich. Nakataw sali. Kwa shaklahush kag alperel la kwang kilala tukwabe kasi matan si matan lahpawanel andish kholomi li kabich li kyoko chish bichankil sali perel 38 reli kok rashil bich lebal Such